تماشاکار عزیز شما خیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امش مراد ویرا ما یونا برنامه ته حضور شما ام برنامه خود ما درس تفسیر سوره فیل ما کنی hoca maddelal erciyeye Kur'an etkin da o itiyadı. Sedat Khairume خير موندو شوش ما خيرو senin kefti o. الحمد لله الله راضي بتشكر كان Nasıl شماي o? سكن كيف شماسن Elhamdülillah شمالوش Allah razı. Cumali hoca ma rahatsız perse durumu شمالي أسبارسا يعني أنو إشياء أو إير وابننا هولا أما إشتحمي تشينيو وين از هنجيزك وين درمي هو إن شاء الله يعني inşallah ben olmama şifa bıcı. إن شاء الله Seda ma bername o hafta verine de ma bahsi sure humeze kerde ma humeze sure verini hatta peyni tefsiri tumar izah ke ma sual perse sual ma cevap dacı em eriz ma sure fil servindenin sure fil çi hikmet esti mane içine yaz nüzul sebebi için o gelek sual ma esti tahmin ken en bername eridi ma emiş ma sure fil nimoyo hama ma tura pers ma cevabigin ma nimoyo emiş varazin nimoyo zi hina hafta ma sure fil ma devam ken inşallah ver mevzi sure fil ra ver hulase derse ma verini humeze çünkü binate humez sure humezo fili diyor irtibat esto binate bir soru diyor irtibat est ten humeze Rabbine bahs binate in humeze sure fil Rabbine bahs bekir o ujara pezi nome sure fil çıran nomen yopa sebep nüzul için ama ayı persin inşallah. Kerem Bey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين سلام الله شما سرب حمد هما جوارينا هما وما براش منظرنا نعمت ما شرف إسلامي دوما شرف إنسانيت دوما يعني ما يقوام ويشكل هولد براشت إمكان دي ما نعمتوني ما بيوم مرتشان نشكن بخدين ما ير تشكر كن يا حمد كن صلاة والسلام و دستگیری پاشگیری همای پیامبر و آل بیت پیامبر و هم بازون ینب و قایق راحت رادی رشین حیات رجع قیامت دستگیری همای ینسر پاشگیری همای سلامتی و صلوات همای ینسر و سلام همای رحمه همای شما پیرنو سرب انا شوی جمعی شوی خیرون شوی برکتون ای که ما گشتری کن ویون برارون حوالون دلالون کیف شما صحت شما پیرنو وشب انشالله شما برخورداری و دنیا و آخرت سعادتمند بی انشالله سوره همزه ما بحث که یود نقطه مند بنات آیا سوره و سوره فیل دیز یعنی ارتباط و نزدیک یعنی نزدیک است اوز انه یعنی سوره فیل انسانگ یعنی انسانون شکنن په باطق و په خبردایش و په حقارت و الله تعالى جزاين دونج ين شكنون يا أنا دنيا دي آيات دنيا إنسان ما يعني درس إنسان ده ما بحث كإنسان يعني مقدس وكريم والله تعالى يعني حس کرد براشت و جيريو بارنا رو جيريو كررنا رو ما ذكره إنسان ديني مذهبي چنه بنجيريو كررن به شخصية إنسانون دگره ما كي مكر حقارت مكر إهانت مكر وقت ما إهانت بكرز ما إهانت جنين يعني ما قجيك بينسا ما بين قجيك و أن سرى يود حبات پیامبر و حضرت علی و امام جعفر صادق ان خصوص عین ما يعني يود تتمه و ما عین الذكر بكره وجرب ما غيرنا بحث امش يعني سوره فيل سر ما خبردون ان شاء الله امام جعفر صادق پیامبر و پیر قرآن نقل کن و پیر ما انقدوات يعني حديث تلين جناحك وتطيب كلامك و تلقى أخاك ببشر حسن يعني بون
اخلاق نمرك انسانون وقت معامله کن اخلاق و نمرك وقت خبرداشت کلام تو قولك واتو فکر بیجون و رندب و وش و بیا وشت رابیر و معنا وشت رابیر و وقت بريخ مسلمون و بريخ يعني قيج آدمي و براشتات شمايوي وقت برارون خود تورا جفندين شمايو بينون بنن يعني واريت وعكاردو وبروي ويايوا يند معاملة بكر يعني ريخو بيسرمان ريخو تشمكر مشخو بيسر ميار çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber razman bunu eğer muşku bardan piyasar o zarretu vuşk bin o ahlakı tang misahatat etted şu nemenden yuna hadisi peygamber aleyhissalatu vesselam bun inna Allah harrama cennete ala kulli fahhaşin bezi qalilul haya la yubali ma qal ve la ma qil yani bun huma cuarin cennet samid o kesug yani küfürbaz اوتم يعني خبرون خراب فكرة بيجين حي كيميا ve o vatak vuhovun veya o vatak ciryon vatış zaf önem cinnedun yani ne adab riayet kön ne khur şahsiyet yani yo şahsiyet khur verazun ne şahsiyet binun yani hürmet kön insanın cennete çinu yani cennet insanın holun ve İmam Ali aleyhisselam izvun yani silahul liam kabihul kelam yani vatı kharaben silah insanın kıç insanın yani laim insanın yani yo dageriyin çino silahyin habara kharabena habara dajnana او silah ayno o yuna hadisi de Peygamber aleyhissalatu vesselam bun yani kumek yo habara kharaben berekur misal munir vaşsa ve bu per rahat narahat و pe bedajsa Allah Teala bereket rızkıra gün o ye nefs xwa pa nefs xwa tena verdin yani himaye xutara onjun o hayati cirkün tang hayati cirkün xirab yani hakikaten yo insanı vakti insanın birun bedajne o hakaret bikir ihanet bikirse hayati xeyr و bereket nemonun o kem min kelimetin selebet ni'me zaf kavl est zaf vate est be sebebik Allah-u Teala yon nimet tut be sebeb ayak kala khraben ayak kala pij ayak kala dejnayi o nimet pira yon grotiş o ayra magara weş haber bed vate ma vato isabetli vate ma vate dürüst vate ma raşt vate ma weşim vate ma rindib سورة إسراء الله تعالى قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا قلون مرافاج يعني أي كل من أي كل دنيا نقول سياسة شو نقول إني أيني أو كل هما يقول منه أي قلون مرافاج وقت خبر دون ووش خبر بد وحسن خبر بد يعني وش خبر بد رند خبر بد وقت وش خبر نسا شيطان كون بيناته و ين وردم پیه حقیقتا زاف واته استیک زاف قوغه استیک زاف کشتش بیو تو اینه مثلا یو خبردایش را بیو یو قالا پیس را بیو یو قالا یعنی حقارت را بیو یو قوغه را مردم اومه کشتش ayra yani yo vata rere adır finon yo mahla finon yo ben sebep kiştiş yo insan ayra mümin gara oçuk fakra vision hever gara digerin befikir hirigerin befikir ama yo vaj yani vajo be vijno vaj tahabin bashno yo vaj Allah de de gweşo yo zon tahabin bashno yo vaj yo vaj bele çi sure fil tabi çiu yani pöre suru okhedo fakat iki adı sure fil idi maunin çid yani ina hikmet fil este bazen ma çira despeki sebep nüzül ira ma pers çıran ennomen yopa kaymavun sure fili en az çi sebep ra çi hadise ra nazil biya seda itiyad ez ene çi vayci en her sure eni tamaşakar ma ene
mavac her sure yo sebep nüzul yes. Yani yo hadise beni yo sebep ra aya sura peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ir nazil bana. Yani bir sebebiz benu sure Cenab-ı Hak boğaz nazilken fakat enidiz ke mısnayişi ke talimi ke komi inzar kerdişi hakikat vatışı ene daha tesiri verazen yani insun daha dikkatin oncan. Ayrıca mazi soksuru maunen mabun sebep nüzuli daha isabet ben. Niye lazıda? tabi yani bir sebep nüzul hakikaten fahm kardeş benzuar ayrı sebep nüzul sır zaf kitap umeniştiş. واحدي مثلا إن رأيو ضاف كتاب ومنشتش سبب نزول تخمين بيور سورون سبب نزول أست o kadar az هو مبير ayetun zaf ayetiz est yani sebep nüzul yiniz öst tabi pure ayetun sebep nüzul yin çiniyor ama ayetik mavun yani mesela kilit ayet veya verniye yo bahsid umo ve o ayet bir sebep yani yo bahsid razıyor o kadar ayet sebep nüzul yiniz öz sebep nüzul vakti merdim nizun o ayetik mesela irtibat binatı yine diyor irtibat öz aynı vakti merdim nizun o ayetiniz batı peygamber yani peygamber derhak surat çine vat veya derhak ayeti çine vat merdim ayın nizunsa Allah muhafaza yani tefsir veya mana yönüşkün ayrı yani an tefsirin heverki 5 Kur'an-ı Kerim pe Kur'an'a tefsir bikir ayetiniz vatı peygamber çünkü Allah-u Teala Kur'an'ın yani vatı izah kardeş akardeş yani en Kur'an göre tuo ma insanın erşavut ama tigara yenir ifade bikir izah bikir akir yani beyan ye akarde ye ve izahat ye enezik vatı çi mesuliyet peygamber göre peygamber o ayrı erere ma aşnavin insanın mar Kur'an bes ne mar Kur'an bes ne Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim edvon yani en peygamber vatı peygamber beyan peygamber izahat peygamber zafşi yazın vatı humay bikiren vatı peygamber bikiren humay göçleri bikiren peygamber göçleri bikiren itaat ay isyan humay ken ay isyan peygamber ken eğer humma tena mesela Kur'an kafi bin Allah-u Teala in hidayet çi in vatı ne vaten tabi peygamber izah Kur'an ken a Allah yuna çinevun peygamber yuna çinevun vatı humay peygamberiz hem ken a hem o vatı icra ken yani unca ma gerena ki sebep nuzul ana sura sebep nuzul zaf muhim sebep nuzul ana sura sır İmam Zeynel Abidin Laji Hazret Hüseyin per şehir peygamber ve yo rivayet nakl kön von binatı yani pirik me Abu Talib ve pirik me peygamber en kadar yo haberdayiş biyart tabii ki mazlum Abu Talib yani her hatta peygamber himaye ke peygamber destegir peygamber paşlib yani hayal ve veşib o çonişke yani yo eziyet azar direkt yani peygamber rast tüm yani hayat xwe samet peygambera aştı bu erta ve hirisir Mekke yani dere Abu Talib in grotib yani bin muhasara boykot ambargo Abu Talib yani hirisir peygambera ayrı yani zadiye kemi zaf nişke buyuru bişim yani kem verdiş ra ve kem şemetiş ra o vefat ke Hazreti Hatice vefat ke ve ye aya sar huzn ilan ke ve من binatı peygamber Abu Talib'in en kadar yo haberdaş biyert ve peygamber Abu Talib ya Muhammed yani te peygamber en kavmi ya te peygamber pure Arabune ya te peygamber samet pure insanuna çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam yo hadis edvon von humay şaş hapçi demi çona peygamber ne de şaş hapçiyon ra yozik as samet pure insanuna olmaya tabii ki Hazreti Ebu Talib'iz vizik yani hakdar pers bükür yani se Musa se Hazreti İsa
نزی سمت یو قوم اومه چون که حضرت موسی سمت قوم بنی اسرائیل اومه سمت پور دنیا و نومه پیامبر علیه الصلاة والسلام بون او هماوک روح ما نفس ما جون ما هو دست يد به همای قسم سمت پور انسانون اومه سمت عربی اومه سمت عجم اومه سمت روم اومه سمت فارس اومه از پور انسانون و پور زونون دعوت کن به ان مساج خو به ان دعوه خو ایک هپی دنزونا ایک سرکیونا روم را بیار فارس را بیار پوریه وقت انا خبرداش انا فر tabi en yo toplumu yani min milletet ho haberdun Abu Talib yera person ebine de başlarikin tarafın Abu Talib ra taşnavın bun bu tek başlarikin vardet hovun şey birardet hovunsa eğer Roma eğer Fars yani Pers eni başnavsa eni tabati ma nedun eni ma en memleket ra fetelnin ولا eni kere Ka'bi sör ne verdin ve eni yor rahatın var ne verdin vakti bunun en kadava yani en haberdayışı ki da Kur'an-ı Kerim'de en haberdayışın Allah-u Teala Sure Kasas ayet 50 hoted o haberdayışın vun nakl könü en tersiyen yani en khofiyen Peygamber ho en haberdayış kön eğer Bizans başnav Amerika Çin Rusya başnav seir ما ترس خوفر نفط ترافا يعني سير شمون شما بريست وقالوا آيات انه سورة قصص آيات 50 صوت ينفع وقالوا إن نتبع الهدى معك اگر ما بتوا ما تابي هدايت ما بالرار بسرسة نتخطف من أرضنا ما ان أرض خورا ما ين اشتش ما an ardra vecin ço itehin ne verdin ma ite bücü. Çünkü te piyonunir meydun vazin. Şarkir, garbir, Pers, Roma. Ve cevabet Allah-u Teala bun. Evelem numekkin lehum haramen amina en haram emin en Mekke ma emniyet ye de hiriz Hazret İbrahim ra nat haya er ma ite emin nikyo ma ite emniyet ye تأمين نكو ما هر جارة عن رزق رند مشمار نار شوين چونك مكة نيو واشوس نيو اوكاستا نيو زراعتوس نيو دوار بنويا اما ملتين يعني تم من نعمة دبيا تم الله تعالى خي خاطر كعبية خي خاطر دعاء حضرت إبراهيم وجا يعني بركات دوجه خير وبركات تم وجا بيو اشما بينين يعني الرزق شما هو يون شما استفاده کن ان مملکت امین ما ایتجادو شما اما ضعف انسان شما را ان فهم نکن يعني فهم کردش انو ان کعبه ان مکه یو وهایوس زمان حضرت ابراهیم را حیا الله تعالی و محفظه کرد ان حادثه را يعني پیامبر علیه الصلاة والسلام هما نفر انا سورهشون الم ترى كيف اگر پرس بواز veya Roma boğaz yani ya hamle bikir Kabe veya Mekke veşun veya Kabe veşun tarihin hama yani çora sercua var ana hadise biya san'ara ume vaş iti xarabın kir Allah-u Teala ve nitragrod ve ne verda yani ana xarabe veradyo ve Kabe veşun sebep nuzul ana ay deniz ma bizon yani Kabe ve Peygamber ve Mekke verdiz netice duayı Hazret İbrahim aleyhisselam'a. Peygamber aleyhissalatu vesselam aynen kadar yuvatı kullan. Ana dua'u İbrahim. Az dua Hazret İbrahim'e. Hazret İbrahim Bakara suresi semed Mekke'ye dua kün, semed Peygamber'e dua kün. Semed Mekke'ye ana dua kün. وإذ قال إبراهيم وقت إبراهيم يا ربي اجعل هذا البلد آمنا المملكة أمين بلدكر يعني أمنية تتامن بكر وارزق أهلهم من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر أي أهل المملكة إيمون بهماي أرض وإيمون بآخرات أرض
Hazreti İbrahim bun ya Rab te rızk yin herakir rızk bici ve tengunen nevin huma vonsa ve men kefer ay kafir az rızk ayiniz doncu kafiriz mi viraşt ama eğer o şükür nikir ve khunyorsa ewa fe umetti'uhu ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير يوم مدة رزق kafiriz دون eğer şükür ke tövbe ke tamam ama tövbe nike başı az erden cehennem ve yucav xarabın ve gerona ohat ve ayet biniz Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın az dua Hazreti İbrahim'e Hazreti İbrahim semit Peygamber az ke xatir Peygamber ke xatir İslam'a yani enezil mabuzun Ebreha ve aynı vaş Kabe xarab bikir çünkü Allahu Teala yol lütuf ki Hazreti İbrahim'in çarhab duayı kabul kedi hab ma itya vun konu ma yani irtibat yoz Rabbena veb'as fihim rasulan yetlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim umayo ya Rab yani yok peygamber yen Rabber şav ve kitap tu dinir buun ve hikmet bin zonayiş ve yen pakır ahlakiyen, akideyen, fikiriyen, cüyayişin yo hayatın ve bid yen zonayiş tu har güce, tu har kuvveti, tu har hikmeti. Enazek dua Hazreti İbrahim'e hem samet Mekke'ye hem samet Peygamber'e. Ve eğer Abraha nişka tavit bikirse yani Allahu Teala vaat az iteken beled amin yani beledun emin. Ha? Yuna sure yani sure İbrahim'i dedin Rabbena inni eskentum min zurriyeti biwadin gayri zi zar'in inde beytikel muharram Rabbena liyuqimus salat varzukhum minas samarat leallehum yeşkurun Ya Rab yo toy qijkhra yo qism migrot be yo darad ver beyt ped ver ket ped yani darag yo darag biwadin gayri zi zar'in ne ziraat öz ne aşilet öz ne vaşt öz ama ya Rabbi bunun sebebi inni uca namaz bikir ya Rabbi tıkkal toy insanın bidhetina Rabbena vec'al Rabbena liyuqimus salat vec'al afideten minen nasi tehvi ileyhim yok kısım insanın ve zerrin diyor enhetiya en zürriyetkum miteverdo ve rızkın herakir belki tu şükürkin belki tu şükür bikir yani maayra onen rızık aya mıntıka emniyet aya mıntıka humay zaman Hazreti İbrahim ra ye taahhud grot ve grot khusar enki mayen sebep nome ena sura nome fila ke sure fil o asker goma واش غار بكر يعني كعبي صار كعبة خراب بكر بفيلونا أميب وفيل أيام منطقة شوي نشن أصلاً وفيل يعني بالتعبير إيرجورا جميع تيارون يعني جميع تيارون سنة عشان يوجد بدي أي حال بيور يعني ترسم خبر نزون سكر ون ولا جميع أمه جميع تيارون أمه 6. filo أمه 7. أمه o zaman fil yani o kadar yürçüp yani hayvan gır ama ana sura muhemmak عن حيوان قرد عن حيوان قجيك أيون كشتش أنا صورة يبحثيز إنه الله تعالى آسمينون و عردون أسكر يجمع نبينن زاف زيادة كرما تم حساب أسكرون بكر يوم مردم إيمان كرا حساب أسكرون بكر بدرد أسكر أمه هندك أسكر أمه سمت جالوت و طالوت أسكر أمه Tarih umay zafça eriz tarih may eriz yani asker humay est ve lillahi cunudun fis semavati vel ard yani sure Fatih ediyor dice ya hani Allah Teala azminuna ardun asker jest veya asker yişman nevinen ve lillahi cunudun lem tarawha Allah Teala asker jest ama askerun şima nevinen veya yuna ayetidir Allah Teala ve eyyedehu bi cunudin لم تروها الله تعالى پیامبر خو حمایه که وقتی یعنی هجرت کردن شه مغارب ثور و حضرت ابوبکر اجازه که یعنی عسکر شما نبینن تابت بدون اجازه نزون امه حالین وراشتو نزون چی وراش یعنی روایت ضعف مقبول نی چون آیت ون عسکر شما پچمون نبینن
Allah'ın nevine şmavın ma işte oca ne ome çi halim vera işte o pirik ome pir ve çi vera oca kur kiye vera ayra inin ome nişkevin ama ayetun cunudun lem teravha askerik şma nevinin Khandaq dedi mesela Allah-u Teala Allah-u Teala ve erselna riyaha ve cunudan lem teravha yani ma oca fırtına aşağıt ma asker aşağıt askerik şma nişkin vin çünkü mesele Khandaq ediz harp Khandaq ediz hakikaten zaf zuarib yani Sure-i Ahzab ayet nora pe vakti merdemunun yani çoğu sahne hande aya sahne dehşet teçiniyor. Allah-u Teala ucavun yani çim şıma sanki çimun şıma ve cun şıma sanki o mevkatı kırık şıma yani şıma hand tersin ama Allah-u Teala şımar asker aşağıd. Ya eyyühellezine amenu zkuru ni'metallahi aleykum iz ca'atkum cunudun. Ey aynı şıma ehl imaniye iman ar. Khuvira mekiren. Yani vakti asker o şıma ahzab 20 hunzar hab şıma hiri çer hunzarib. Yani Arabın pöre güç kuvvet vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam seme cengi Khandaka vun yani el-yevm el-kufru bi kulli vel islamu bi kulli. Yani pöre küfür yani dest doğuyor binun ve kuvvet ku art keser ome masar iman ehli iman er pöreye. Ama gizafib ve ucamavının tüm münafıkun dest peki ba vallahi Allah ve peygamber bir hapinayış tavır mar nevat da tüm va vallahi maşin Medine ki ma bir vahari tüm rameşi ama Allah Teala vakti İslamik pa irade huwa bir İslam ma yani Müslim pa irade eğer göre xo biarcasa Allah Teala askeri Müslimik bir irade aynı finan devre yani vakti ma göre xo biarsa o vakti takat mara kod Allah Teala askeri İslamik aynı finan devre Ez ene persin tuba yani tuba esker Allah est en esker Allah kay kumest kay kumir yardım ki kay kumir ene de cevap yok Kur'an'da bere ene diniz yana sualime ucalar es tabi tuba Cenab-ı Hak ucadı müdahale ko bizatihi müdahale ko yani hani pezzat ko müdahale ko yani ki eşken en ayet serki var Cenab-ı Hak dünya vıraşta ne yapıyor her kerda ucara pe biavar ne verda timiz çiken yani irade doğa akıllı karışını ben kinişken varcı pab eneya müdahale kenu yardım kenu azap kenu ena dünyadayız keşken var tabi inki ene sör az ene var yani kelime Rab yani yo manaye au yani virazon virashtoq yo mane diniz vahar yani au terbiye kün au vahar vecün au ihtiyacı temin kün dikkat bekiren sure hiris sure vag Mekke nazil biya hiris suret hashtag gerin Allah-u Teala xur Rab don şinasnayiş vis gerin Allah kelime Allah hiris suret vis gerin viyarana ama kelime Rab hashtag gerin viyarana müşrikiz se insanın yen bavare yen bir yohumay Rab yani Halik ana kainat viraş ama kainat viraş to hin kod bir müdahale nikön karış nebön ve besebebi en fikir batıl en akide batıl yani bir min insanlara pakıp Allah-u Teala sorun verinin nome Rab xo on verni yani az vahar şıma az tem müdahaleken ihtiyacı şıma az vinen ayra hatta mara vaştış yani bad namaca matem ayetel kursi bun sebebi çino yani homa mara nizdiyo tim hom müdahalekün herce müdahalekün Rab zaten ana cihat ve rar mecnun ma ama Tevrat mesela yu ayet tekvin babit mun Allah-u Teala şeş kainat viraj dünya viraj ve cihoten hin istirahat
o kadar yo akide maçuna. Allah Teala zaten yok hususiyet ana sura ana vak Rab müdahale kün ama semit kume müdahale kün. İn tansurullah yansurkum. Eğer şuma da've humayet, da've hakkı ve hakikatet şuma müdahale bikir, şuma dekürse Allah Teala zik kuncahin güç şuma nırasa Allah Teala müdahale kün. Yok. İn tansurullah yansurkum ve yusabbit akdamakum. Ve payun şuma şedinun. Aydiniz ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. Yani ne bitirsen ne mahzun biyen eğer şuma ehli iman ise Allah-u Teala şuma cuar adalnun. Ama eğer en sual persiyon perseyiş zaf insan enevun eğer hal Müslümanın tebun tera perişun yani şarkıt perişun garbet perişun Kur'an izbun وليس للكافرين على المؤمنين السبيلا kafir nişkün mümin sur hakimi enin masini bir piyaser masini en ayet faham bekir fark muslim o mümin farkın ayeti Allah Teala ben mümin tem hossara mümin galib ayetun kelime muslim ne diyarana muslim teslim diyor ama mümin hakikaten او بقلبه بعمله باعتقاده بپیور وجود خو ایمون ارد و اوقد همای ترواش و حرکت کن ایر مغلوبیت چنیو او نین شکتش او دائما او اما فرق بیناته مؤمن و مسلم گره ما بدون ما مسلم اما چند مارا مؤمن اگر ما مؤمن پیور حقیقی بنسا قرآن کریم var مؤمن تم هو تم yani üstün, o lavabo, o cuara, ciğer niyo. Ama eğer may ciğerse, ite yo alameti sual lazım ay. Sedat en veş hemiz pezazaki ya veş de en kadar karken az kaynayına müdahale bir binatek. Sual meyses pers kusur mevince. Bele. Yona sual me eno yani nüzul sebebi servinert fakat tertip Hazreti Osman ser ena sure çendina tertip nüzul sebep nüzul ra ena sura ha kuncadı Mekke'd nazil biya Medine'd nazil biya en eseriste ina bine malumat bedma. Yani hem en eser tabii ki tertip Osmanlı kommadası sure yani su puncuna tertip nüzul göre yani sıre nüzul göre sıre varumiyiş göre sure dos novuna o kadar kommevir ser din veya ser hirin peygamberi nazil biya bahsiye yani tema mühim o bahs mühim ana sura çino yani mesaj ina sura mar çino ayet sıra çen kelime vazan var yo yani ehemmiyet Kabe yani semet insanına riarduna bina ve verina olmaya veraşış ki insanın Kur'an-ı Kerim'in ki insanın okay ne var ki yani yo cevabın ki Allah yo cevabınız bun vudi alin nas ki yok veya bunu semet insanına riarduna omo ruanaiş en mukaddes ben sura ana ders dunama yo merdem yani vera mukaddesun diyor yani vera humay diyor vera peygamber diyor vera ki humay diyor vera Kur'an diyor hakaret Kur'an bükür hakaret peygamber bükür hakaret humay bükür hakaret mukaddes bükür hakaret insanın bükür cezayı vinun yok ana var ay din mesaj din ders din Allah Teala askeri est askerun khum ihtiyaç vakti di finun devre ayyin yani cunudun lam nara ay hiren yani ay mustekbir ay yani dahbe pilayken daima ay var kudret ve kuvvet siyasiye askeriye tem sebep insanın binun ediyor zulüm bikir yo bahane yo hile vine yani abrahazik yani yo hiledi ve ola şuma işte en beyt
yani kilisek mevraşt veya mabedek mevraşt şima diyesi şevu veya şima necaset öştizarı en xur ke bahana yani en bahana vaşten zaten Mekke kasti bir tahrip bikir. Eğer mesela harbik ben devlet pilvonsa insan hakları, demokrasi, hukuk insanın Muhammed demokrasi rangiyen mesela 1 milyon insan kişinin mesela hukuk insanın olma ama herkes onu ki menfaat yani mesela petrolu, güç, kuvvet ve ama geliyor kalıp dinen Allah-u Teala ana surat nezik yani mecnun mabun ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل يعني الله تعالى حيليا كيدين حيليا boş vet yani bir netice vet ve çağrına bir netice ne da tabi başka ayet izleriz Kur'an-ı Kerim şaşkot ayet enkıdabun yani en hilekin yani kur keykin hilekin dakun dolabın çağrının ama Allah-u Teala zazaki mavun dek dolab en dek dolabın yen yani bir netice verdin ve ne verdin en dek dolab serxwe bir enezik yarama ana surara ana dersiz bir yer ay çeherin yani huma daima yani ho müdahale kün ay ponjin yani Allah-u Teala yo tesellidun peygamber ve yo tehdit yo hişdare ay vera peygamberon ve vera hak ve hakikat vener yani sinik aynı vaş Kabe xarab bikir bu akıbetin sebi yani bir şey vaş verde ve vaş yani hayvan dedim müşverekün la أنا سريونا معناها ما الرأسه وجه از ayvon yani bunun aslında başı yön verdiş ben şine ben sel yani Kur'an'da ben maşma kesel ama ki asfin me'kul yani bir sel ay vera hak ve hakikat ben sel yani yo cevap teked Allah-u Teala bir ana surat çonacat en tabir nişgulun mesela yo surat van kavm samudet ve cealnam ki a'cazin nakhlel khawiye yani ma ay çarnesi yo dar kutik dar xurma yani gnoaro yani hin yo işini ben o kadar yapıyor yani dear ama itavun ki asfin makul yani yo vaşı yo ama verdiş ve müşvere diyor ma bu yani hayvan müşver la o ben çile yani ben ziyadına ben sen mecaz üzerinde biraz yani hocam mecaz mesela mecaz o yani ki asfin makul ki hakikaten yani yo ders alan da hakikaten ma mesela zazaki bu şu yerik where kaydına bu yani veriya kaydiyan Türkiye'deyiz mesela ama كعسف مأكول كعسف مأكول واشق وما وردش واشق وما وردش من شنو ama Kur'an kitap edebiyatı Kur'an edeb bu Kur'an yani yok kadar veş yani ifade kün tabi mani benekin o mana o kadar yani ayık vera peygamberiz binden yani Allah-u Teala itafın akıbeti ise akıbet Ebreha hakikaten o kadar bir Ebu Cehil ve Ebu Leheb ve onu heça çeyo öz vaj yani valla azlaj Ebu Cehil'e o bin vaj azlaj Ebu Leheb'e o bin vaj kediye yani يقول yani en ayetuna Allah-u Teala kalp Peygamber aleyhissalatu vesselam linusabbite bihi fuadak yani ma in hikayun ma in kısson voni ki yani kalp aya zerre yani tamamen beşuuru fikru yani o ayrı Kur'an-ı Kerim'in fuad yani o manevi zerre tuan manevi ve kaimib ve pitib ve linkte ra neresi yani ve linkte sabit bemun rastlayışla yani Allah-u Teala Peygamber Hüz muhafaza kön. Biz yani dersik he ana surat tabii buyurun. Dekatın mal müsaade fikri az programı ina zaf çindiken fakat ina yo bina tez en tamaşa karma mesajıyın az cevap gerekabilci Can Zaza, Süleyman Ertuğrul Keki, Mehmet Hadi Eker Bey, Şükrü Kayan Bey, Zazanan Man en biroma yapıyorum mesaj nüş salondayama ve aleyküm selam şuma hayır sırmet mesaj için serome Şükrü Kayama andekçil müsaade ke besniyor ve en roj şeme
ما دعوت پروگرام خود به زازاکی برنامه زازاکی بکو مار بنه صحبت بکو نه به هول بان خیلی با زازاکی مرا هول از او برو غیابی دازون مرا ویش قال کن زازاکی باش خواهد کنه تمام تشکیل جیر مساج بنوس و ما دعوت بکنن کده تم استراحت نبن بله çünkü kaya sarı çimusel mahur ina yariskin şuma bername tefsiri Kur'an be zone zazaki zaf ere nikeni gelo bre ro bekeri hina hol ne ben ke Burhanettin Hoca saat bun bine ereya bun bine na ro bek ne ben مر دا هول بان yani maşken yuna saat ver bir yer yani saat itek ver ama hot ders bebekir. Hot düzben fakat çiu yani benena millet hatı ver adaya saati mavun ana saat herkes o zerredi ki hudurun işte misal televizyon gen kafernen o telefon kura ya da bilgisayarla nim saat maşken çi bir yer mesela hot nime itiye haş nime şuma. O yüzden ma tekalkin. Hocam ma hatta inke ina yo çik veraytı yo ankade hamama min sure nikot ma tüm müsaade keni ma hini ana sure ma anasını sure açına degin yani Türkiye bu ana fikir bu ya yani ana sure açı hisse ma gerek haver adı yani ana mevzu için o mevzu esas mevzu için o başka çine teist yani dikkat ma gerek ma dikkat bek ana sure amaçı hisudun vera ana موضوع انه ki yani vahar güç او vahar kuvveti vahar hak ne yani kuvve ama tarihi daima aynı kuvvetin bir var hak hamahat ne Allah-u Teala yok derse aynıdaca ay vahar kuvveti kudreti vaş yani dakun dolabın Allah-u Teala dek dolabın bir netice verdin Allah-u Teala askeriyest Allah-u Teala مثلا أنا صورة بناتي أنا صورة وصورة بروجد يو ارتباطي كذا النزدي أز ومقدسات يعني حق الله تعالى ما صورة همزة وصورة فيل ارتباطي شنو وجدت الشخص إنسان الشكنين الله تعالى تشكنن يتوازن مثلا كهماي veya جومي veya كتاب veya مقدس أو شو مقدس تفرع أي فندر Allah-u Teala belirtti don milte tarafının o tabi ana sura de vakti ma tarih eğer ne zonsa bana fahm ne bana rakabeti binate personu binate Roma diyor o vaşta ne a mantıka kontrol bekir binate yine ciddi yor rakabet diyor world imparatorluğunuz yani devletiniz khur devlet peye nebru mabun peya Roma mesela devlet Gassani nebru نیمه سوریه و هیچ جیر سوریه را حیا چی هیچ سرحد عربستون اوجا یو دولت نبره ین حمایه کردن ورا قبیلون عربون اگر چی این یو هجوم بکردن غار بکردن ان غسانیون روما دستک دینجی ین عربون قبیلون حرب کردن ایرانجونز پرسونز دولت لخمدیون یعنی نبره کویتو عراق yani o heti cer vera roj Irak'dı, Güney Irak'dı. Yiniz kuruyor devlet nebre, yiniz kabilun Arabistan vera eğer çiğ talım bikeden, yo garbardan, yin pe ayna kum muhafaza kirden. Hök bina Yemen ce bereketiyor, yani Yemen, nume Yemen de maniyes yo, yani memleket het desraşt, ay deniz memleket yomne, yani bereket, hayır, hakikaten her hususda Yemen bereket khayru hasanatı ve Yemen sır Roma ve Persun
چیین زافه به قوغین زاف به واشتن اجا کنترل بکر و سبب انا چی سبب ابرهه قواش یعنی بیار هت کعبه تخریب بکر ابرهه واشتن یعنی مکه خراب بکر سمت پیور عربونه یو قبله نوافراز آوزی یو کلیسو زاف گرد مرمر رافرازن او روش وطن o kilisera daha gerd ve daha rand ve daha muhteşem yo kilisera arduna nume viraştış o tabi Mekke enera yizdik bine tersin vun uca vakti umeşnas nayiş ve millet rağbet ke ite ticaret ma ver ma imkun ma dest raşin rivayetun vun çel yo grup insan erşavin şin uca yani tahribat kin veya uca yani yo ناشایست yok bırakın ene ben sebep ama asıl mesela en Ebrehe çiyo ayet gerama bizon Ebrehe kuncara omo Sure Buruj Allahu Teala Hristiyan iman ardı bohumayo ve Hazreti İsa demaşin Zunnuwas yo padişah Necran'ı eni grot ve yaşma Hristiyane ca verdin yani din Hazreti İsa veya rar Hazreti İsa yazık şıma veşnen ve eni çal dea zare çalunud adır kevu Zunnuwas ve o adır ediyor sürü insan veşne mesnevid Mevlana şeş hot sayfanı yani ana kısa trabasyon Kur'an-ı Kerim'de Buruj suresi sure Buruj'd Allahu Teala ana meseleler bahs kön ve bunsa kutile ashabul ukhdud النار ذات الوقود اسهم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد سورة بروج سورة فيلز يو ارتباطي نزدي پرا است من أي إنسان ارزي زره چالون اومه کشتش و آدر اومه وکردش و یه سر نشت برو تماشا کردن او زنواس و اسکر خواه و یا قماندانیه سویج ین چرا این را انتقام گروتن سبب ین ایمون ارد با هماو و هر güç var kuvvet yo yin imun ardı ayı humay ayra yin tra intikam gürüten ay kişt yo merdim oja gonimunun nume merdimiz dus o dus şun het Roma şun Şam bunbo Zunnuwas enqideye felaket arda Hristiyonu sara tawepanı verdo ve astena menda enra Roma imparator zaf yersbün خبر ارشون نجاشی از وقت اتوپیا و حبشستان و پابسته روما و منتگره درس بید زنواس وز یو اسکر یعنی یو اردن نون پیرا هتای هنزار انسان قماندانیز ایریات ابرهزک o ordu diyor komutan enin erşavun Yemen Necran zaten Necran erho ard Arabistan'ı binate Arabistan'ı Yemen'o ama aslen ard Yemen'o. Enizik yani çorat funcasa cevap pezvara enin işgal kyo. O höt bina adını azvaj Yemen'in deylemi zafi yani zaf aile est deylemi o zaman Sasani'nin uca hükümrane kerden İran ra mıntıka Hazar ra deylem ra yo suri kabile ome ard Yemen uca pe hükümet kerden pe o memleket idare kerden. Teşbih ki Sara Vist veya Sara Punjas şar Yemen soyadın deylemi o. Deylemi o cesaret yani cesur beni munen mazik yani itemanezlik yani yo zare parantez etvaj. Uca rape eniyen nuwas qogaken Zunnuwas yön kiştiş ini geren aşin san'a medeniyeto san'a Ma'rib uca baraj Ma'rib Kur'an tara bahs kön Saba krallığı Saba Kur'an tara bahs kön yani medeniyeti bib ver umma nimeti bib qedom ve Yemen yani ce khayro bereketo uca bene yecadon xwe Ebrehe iriyat kişin bu kun herinde ye o Necaşi enere haber gün Necaşi yers bin ve Ebrehe yön gici xwe tıraş kün o bene her Yemen iskün mün gici xwe erşavun Necaşi mعنی انوا از teslim tuwa az bin emirtid az vefadar tuwa az itaat tiken
وجرب النجاشي قارش نبن ها أبرها أونن سابقر أن شار مكة بقرف دار هت صنعاء يعني قوغا صنعاء مكي و قوغا هت بیناز افرانسال تبونترا هت يعني جهان شمول تبونترا سا قوغا پارسون و قوغا رومازك باري انگراد استا ابرها او قنوتك فرازن دعوات ارشون مكة بون عربون ميو معبد فراشت او بیرن ایتیا قدر ما شهر مکیزی که یو سابوتاج یون وراشه سابوتاج بکه یدو وراشه ای کن بهانه یون اسکر خو گن pe filuna gar on mekiser. Sebep sure fil o mevatiş o askeret min askeret yani vishab hireshab veya puncashab fil bi fil aya o zaman Arabistan'ın fil yani uçak gemisi yani gemiye uçağın vakti yani yön mentıka herkes yani tersollers konda valla ome uçak gemisi ome elekem belekem ayran ome nopa fil ama yo ibret biniz magara ana sura rabier an hayvan pilyen art pe an hayvan qıcıka en tayrun ababil çinev yani eni mikrobe eni yo hayvan qıcık çünkü ababil kuşu o ifade yonuş tayran ababil yani fauç bölük kafla tam ababil yani kafla tayr omen çünkü Kur'an-ı Kerim'de tayr her çug havara perın tarafın tayara rezvun tayyara yani her çug ama o tayr ma tarafın mirçik Kur'an-ı Kerim'i çenceye bun tayrun bi cenahihi yani palun yara bahs gün Allahu Teala belki mirçika belki yuna çug yani perın ama Allahu Teala kudretiye mava askeriye zafiye manızun askerun cezade fil yani fil vera yoçuk kıcık mağlub be ayra numenapa fil ama ashabu fil ityazik yani hem yo hakaret öst engurad yani mesela te yörevaj yani ashab manayi onbaz çağırpayun onbaz bezon onbaz geyun onbaz fil yani ityades Kur'an-ı Kerim hoyu hakaret yani بأن إفادة يو حقاراتس ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يعني تنفينن تنونن تسرى نفكرين كي همايت سكا أي أنبازون فيل يعني إنسان هو بالنسبة حيوان أنه يعني الدرجة إنسان أنوار çünkü o çok değerli o insan yani nispet khora daha yo çok değerli nispet cir ranu ama vakti nispet yo insan don yo hayvan veya be hayvanat insan vazen tarif bikir iniz edebiyat Kur'an'ı yani Allahu Teala dereceyin on var on baz mesela geyun on baz bezon on baz filon şima pnidi yani Allahu Teala seke on bazon filon bele yani iki adı mahina ez dikkat bunç senig se eri o vaktizi dünyada daha bir hakim inke bun süper güç bun daha bir hakim devlet bir yo ene Bizansi aya bin ene Persi bir o en se Arabistan o vaktiz tabi ay devleti ge kısmek tabi aynı ge kısmek tabi aynı sure sebebi nazil ben Hazreti Ebu Talib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbun bu yani dena dava pilken fakat yani maya ver Pers est Bizans est enin tür rahatını verdin o sebeple hesap bükür o en sebeple en sure nazil biya yani çi benel minel binate devletu dizi kadar yo çi estu surediz temas ana suret tena niye suretçi diz estu Romo ucadiz
Elif Roma lam mim gulibetir Rum min ba'di galbihim evet, seyaglibun yani o Roma ocak evet, koğe süper so koğe Roma Allahu Teala yok tara bahskin. belki. Tabii dünya yani e, hakim dünya eka kum devletse ay devlet bin çınar bik ucara gereka yani ziraatra hata e, kanunu ay devlet hata müsaade niye ki ya bine çetina vakti değil ki Türkiye mesele haşhaşların ambargo neyin renkiz göre devlet o yani وانت انا سلاح برازين اني نبرازين وانت اني قانون برازين اني نبرازيني وانت جادو خو انقدر برازين ticaret خو انقدر gereka çi biki devlet ina müdahale kin ucadis dikkat karşıken. Peki hocam ez bun saatema o maşallah tam yo saat biyade. ما ان بزن يعني ان آيات ان سورة يوزك انه يعني ما بحيلين ديك دولابين ان سور قرآن الكريم تشار بونش يود جملة از ان سور واجو ما قفلنن ان شاء الله هفته هم ما ما هن آيات verdiğin دستگین pe yani eğer ma bine umumi yo bahs sebep nuzul bine tarih ama yani haberdayış binate Ebrehe o Abdülmuttalib öz او inşallah ona hafta yani zaf yo خبردایشی کو یعنی عجایب بیناته یه ندویارون دعای عبدالمطالب استا تدبیر عبدالمطالب گون او بیناته یه ند انا این انشالله وقت آیت مصور بنرد اوجا ما اینکه حیا سبب چیومه یعنی سبب ابرهه واشت بیار مکه و خراب بکر سبب içine ana tema ana bahsi ana sura مصور بنرد yani an bahs muhim daha bir şey estita yani asıl tema yok Allah-u Teala dek dolabın zalimun cebbarun ve kafirun bir tesir verdin ay diyiniz Allah-u Teala asminuna arduna zaf askeriye es askeriye ma nevinin kuvvet kudretin daha zaf ose askerunuk ma vinen ve ay hiriniz Müslümanık pa irade wa may eğer ma vazife ko biyarca طاقت ماهین نراس güç kuvvet man ne bunsa Müslüman humayig es ama bir irade meleki ruhi hava o ardo kumu yani ma misalun dun ay kwen devre ay ana sura vazana o mesajız bedma çünkü dek dolabin vera peygamberin dek dolab ki Allah-u Teala bir netice verdi vera Hazret İsa'ya dek dolabin ki bir netice verdi ve çence Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim edbun az hilon yen, desison yen ve dakon dolabon yen enne verden serhu bir ve ite yo dahab ayetun az bunan ma kafannen. Bismillahirrahmanirrahim ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituk ev yaktuluk ev yukhrijuk ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Yinzaf vaşten yani dek dolab hile nen ruki vaşten pe esir bir yani pe esir bir hudas veya pe betepiş veya pe bikiş veya pe memleket ra bers taber yani en esir zaf hile keden zaf plan khur nemru ve yemkurullah ama yizki hilakin Allah zo hilakun vallahu hayrul makirin hile Allah an hilorun kum hilakun او güç kuvvet yetişiniyor او hilakun او dak dolabın ama hile Allah içinu hile Allah en dak dolabın bir netice verdiş hile Allah keyd Allah veya pilona Allah samet insanına pilona hayran zalikum ve ennallaha muhinu keydil kafirin enezik bizunem Allah-u Teala hile ve dak dolab kafirun bir netice verdin vellezine yemkurune seyyiat لهم عذاب شديد ومكر أولئك يبور أي حلو دك دولاب خرابة سركن ينر عذابكو بيل أز وحيلين يعني محفبن ونتيجة نفينن سرخوة نجن ويا استكبارا في الأرض ومكر سيء ولا يحيق مكر سيء إلا بأهله يو جروب إنسان وقت بيامبر هما نمر
باتن پیامبر یون و اومه ما تابعی بین اما وقتی پیامبر اومه تابعی نبی و به ظلم و به استکبار یعنی پیلاتی که و انافر باشته که دک دلار الله تعالی بون دک دلار او دکون دلابون چارنون peynir sarı aywen yani aynen kadar zazaki mavun yani endek dolaptı sarıtı wen zazaki diz mavun yani müşkenün o kaldın khusar ve o hoqoyi kanun tem hobbin qoyid ana sura wazana en mesajız bidma ana dersiz bidma inşallah hafta koma haber mahin punj ayetun tek ayetun بارتباط آیاتون بینون و izahiyye tefsiri makin inşallah. بله صدا هما ترى راجب هما ساعت ويش bitti ما گوشتاری ترکیه تو وقت خدا ما گوشتاری که تماشاکار عزیز شما از اتحاد گوشتاری ما کرده ما شما teşekkür ken umid ma estugu hivemat homera esta en programma inşallah ben faydalı ben faydadar o man ders ukan kadar devam ken aşmer Ramazan yana aşmer Ramazan inşallah programı ma benen ayona şekil duyunca her şey ma daha kıl program brazin hina bername ma en hafto peni hafti roju şeme şun saat nevit bernamaz zazakit mahina yeni hoca şun şuma hayır bu ki şuma avun bu umasılmete hayır bedu esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين